Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rikapan sikanu paribata, bani panurang sogot nyarion, pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih isombahkon uhurnai bamu Tuhan, bani panurang sogoton, sanggah boy hanami puho, ibagas ngejurgit sehat, gok ibagas malas nyuhur, haganupan in ijalon hanami, kita halani begal ni holong niatemu apa pangidupimu nadok menjagai manramotkon apa masarihon guluh nami halani ay Tuhan bayi nasulipukah kanami orja nami siganu pari bani panurang subuton torangi hampur apa pikiran nami marhite hatamu asih tetap ibagas pangarapan natugu kanami mendelani guluh nami saganjang niron ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus nami jelam rapakon tonggo namion. Amin. Ora sobat taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat manangar rigapan sikanu paribata sadarion Senin tanggal 20 Agustus tahun 2022. Aima natar surat bani buku Sadakorin bindu 10 tolu ayat siadas kubani ayat 10 nama katahon sonon ay mardiba-diba do habutuhunta anjaha mardiba-diba do age panjahayonta anggorohma nagukan diar ay paroti honon ma namardeba-deba. Kita ganupan Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus gatni jupah Apostel Paulus do bani panorang icia persalisihan itongah-tongah ni Kuria Korin Kuria na porsaya bani panorang icia halani habotohon apa si bere-bere ni pertunduyon na adong bani sedea ija nadeba mangondolhon bahasa halak na boy mga Rusia ni naibata ay mahalak na do bukan dia habotohan ni ay mamarhitehon ni hata ni naibata sonay age panandayon ni pasal hata ni naibata ase nadeba manukanhon maningon do bukan dia ibagas habotohon pasal ay janah nadibanari mangondolhon maningondo bukan dear huma ibagas si bere-bere ni tondui napasing ay marhitehon ni si bere-bere to napasing ay gabe lambing marbagkal matongon pangidangyon itongah-tongah ni Korea. Kita ganupan Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus marhitehon ni pengalaman ni ala Kristen na parlobe bani panorang icia maningon do hape ni perlu ibotoh kita ahado si bere-bere ni to dinapasing ahado buah-buah ni to dinapasing janah ahado jabatan partonduyon ibagas parguluhanta anggodo maisobut tene buah-buah nito napasing na mararti do ay siol manobut sifat atape bakko ni halak Kristen na ipataridahkon ibagas parguluhan ni. Jadi anggo jabatan partunduyon ay majabatan gerejawi ajongjongan ni halak na persaya ibagas Kuriain janalang haganupan boy tene dapotan jabatan pertunduyonon songon sintua sonay age diaken sonay do humani maningon debotoh kita ado si bere-bere nito na pasing ayma habotohon na ibere Tuhan ubani haganupan halak na posaya. Jadi por ini pe si bere-bere to na pasik ay marharohan humbani na bata tapi marligan-ligan do
si bere-bere nito na passing ubani si pangidangi apostel atape nadop ipili ni batalo mangidangi ito nga tonga ni kurien tapi on mabapay nang nalongan ibagas Tuhan tayo Yesus Kristus si kamabarbar ni gabi tubuh persalisihan ito nga tonga ni kuryain ay maase ito kanhon Apostel Paulus do ubani Kuria kurin bani panorang icia totu nagabe parlajaran maharga mahomani ay batta selaku halak na porsaya siri kontuan Jesus bani panorang ko merdeba-deba do habotohon anja merdeba-deba do age panjayon artini ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus terbatas tumangdo anggo pasal haboto jadi porini pe bani apostel Paulus pakon bani apostel nalegan iberene batado pangidahan tapi pangidahan ay jana habotohon ni ay tokin do hasa ay masih sonai alani memang bani panorang ay do hasa perlu ay lo patorangkon ngalang ia rusi jolma marhitehon ni habotohon ay jana lang pita habotohon na humbay ni bata sonay do ma agi habotohon ni jolma porini pe do magukan der iya porini pe ya hatahonon ma do mamarlajar tapi habotohon ni ay pe marsitik do ay maasya do istilah na manobut labi robaha ni pamboto labin robahat ni human nalang iboto artini ay makaterbatasan ni habotohon jana sonay do humani age keterbatasan ni panjahayon puro ni pe apostel boy manjahay laho manrang-rangi rosi manobut ahana siol masa bani ari-ari na loro ay pe terbatas do hasa ay jana salpu do haganupan ay tapi nalang ongga salpu ay ma anggo tetap kuryain manggulu ibagas holong jana holong ma natotap ro sisa dokani holong ma nalang ongga marubah agepe musim marubah jolma marubah tapi anggo holong sifat ni tetap do ro sisa dokani ay maase anggo damar bagal holong ay itongah-tongah ni halak na porsaya habotohon pe pasal partunduyon salpu mahaganupan ay panjahayon pe pasal na siol masa bani arlo na roh ay pe salpu do jana anggo dumma roh managukan diar ay jana manggulu makuryain ibagas gukan diar porti honon ni nebatama namar deba-deba ay jana ijay matene gabi sada kuryain ibagas holong artini ay doko sigukan der habutuhon apa singon ni kuryain gabi sadama kuryain ibagas Kristus jana on mahitaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na maningon yondol hon hita asipurini pedong habotohon mu pakai hama ay bahen hadiaron itongah-tongah ni kuryain jana purini pe boy manjahay pasal ari na laro pakai hita maay laho patorsahon kuryain jana yatas ni haganupan ay tetap ma lambin marbagal hita ibagas holong niuhur ay songon na bata na marholong niuhur bata sonay mahumani saga marbagal holong niuhur ito nga ni parsauranta sonay mahumani irahut holong ni Kristus sumahita gabi sada mahita porini pe palegan-legan si bere-bere nito dinapasing porini pe palegan-legan
jabatan ibagas kuryani porini pe paligan-legan si bere-bere ni to na passing bata tapi si patalaronta ayma ase aporsayonta guluhta jana ibagas sa ganup horjata labintalar matongon buah-buah ni tondoy na passing in. Amen. Martongko mahita. Ajari hamhanami tongtong bapa ase ibagas guluh nami si gano pari. Lambin patalarhon natang si baggalan ay ma pagkaholongi apa idop ni hurmukuban nami. Ase sonay mahumanihan nami. Porini petongon Tuhan. Paligan-ligan habotohon nami. Paligan-ligan jupah panjahayo itong-tongah nami. Tapi sa tetap ma irahut holong na humbam. Ase porini pe paligan-ligan si bere-bere niton di napasing huban nami. Paligan-ligan homa jabatan partunduyon ibagas kuryamu. Tapi lang in mambayan hanami adong kalas sada, adong kalas dua. Tapi sada janados mahanami tongtong ilobi-lobi mo. Alam niya Tuhan, dandos ko na namin magulo namin bagas tanganmu marhiti anakmu, Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Jalohama pasok-pasok ba ni Tuhan na batata. Idop ni hurur ni Tuhan ta Jesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoran ni tundoy na passing ma. Namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan, bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Andohar matongon, marhitehon ni holong ni debata na dumagukan deyar ibagas gulukta. Sonay mahita, makorjaon horjata, rosi marsitukolan, apa marsya holongan, ibagas holong nagukan deyar na kumbani nebata. Salom.